batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga kikongo na mabanière télévision. Kilumbu ya iya ya sabala yai, kilumbu ya 13 ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole, bamekuiza pesa nzila ya dikabu ya zole samna kupesa mangu ele na nkangu inaketani na bau na kimbevu ya COVID-19 na kizunga mvimbe ya Congo Central na matadi manaka yango ya kuizaka pesa mina akuna na centre de jeune ya Minkondo mebakama na komini ya Mvuzi na manima ya ndinga ya Ngizulu ya Mbote kuzaka pesuka na mama bugumestre kina kusala interim ya bugumestre ya komini de Mvuzi Dr. Lisette Womba yani ndekele mosi na katenzo bisalu ya Breakfast at Ken yani ndemutu kuizaka baka ndinga samna kusansudila diambu yai pena manima na yau fumu ya mbanza matadi mbuta patinzu za makengedi kuizaka baka ndinga samna kuzibula nzila samna kumonisa eti bisalu yango yamekuiza zibuka mukela kulomba na kango nyonso ya matadi na kubaka mangwele samna kukutanina kimbevo ya coronavirus. Je déclare lancer le début de cette campagne dans la ville de Matadi. Bilofita baiti ya yimpa bantu mingi mendima kukwiza kota samu eti bakwiza baka bamangwele na mutindi mosi ya kufuana kana na manima kubaka mangwele ba upe batu baka pe balombaka na nkangu nyoso bakwenda baka mangwele momeka tu kubaka vaccin samu na kutinisa kimbefu ya corona bana mona ve place mufeti kona bakela awa memona place bake bando kupesa ya mekuisa mukusa baka mungetu bana nkangu nyoso mbanza Matadi ifale babaka vaccin samu totinisa kimbefu ya corona. Mukusa baka tumbu ya vaccin ya COVID-19. Comme là mumu produit bankaka. Bon, baina mena bake landa yao bakusa baka vaccin. Vaccin yake bien ça nous se protéger. Maman nzambe ke vona nzambe. Ya ipe tangu ya ke vona tangu da il faut que se protéger. Baka tumbu ya vaccin, ça mon là baka mutuve. Et surtout carte ya ke bien ça la voyage. Mvuka ya société civile ya Chela division ya Bafle kuizaka sadisa manaka ya kubodila mayele penzailu na bantu ya inja bisalu ya bao pe mfumu ya nkakankaka samu balongoka mambo metadila décentralisation démocratie ape mambo ina inja bisalu ya bamwangisi ntangu lindaka nata na kimfumu na kuyala ya bantu na inti ya betu nyoso ya kile samu na kutumbola kizunga ya fioti ya Chela pe kizunga nyoso ya Congo Central ya Mvimba Bilofedza baeti mbuta Apollinaire Ntoka Ngimbi yani nde mutukuzaka monisa ntsasa ya mambo yango pe president ya coordination ya société civile ya Chela Julien Makaya yani nde kuzaka tuba eti anime yangalala na kisalu ina bamekuza sala pe anamefutula matondo na bantu nyaso kuzaka landa malongi yango samna mambote ya kizunga ya Mvimba ya Congo Central ya kukotuswa na kimfumu na papela ya lokumu ya mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ina bakwizaka bimisa kilumbu ya 3 ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole tata chef d'état major mfumu ya impa ya bamakesa nyoso ya inti ya République démocratique du Congo mbuta Christian Chiwewe Songeza yani ndeme uzabaka kimfumu na yani na maboko kilumbu ya 3 ya sabala ya betokele kilumbu ya 10 na zole ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na manima ya manaka ya kupeza sana kimfumu na nkundi ina nimekuza vingani na mbuta Darmembala Musense yani ndeme kuzabika kimfumu na yandi na mutindi mosi ya mbote epe bakuzaka bula masolo na manima ya kutamba sana kimfumu pe bakuzaka kangama bafoto sana kumonisa nzola yenge pe kimpangi kena kuzingila na kati na bawu bana zole mebutuka ya kukangana bivumu neso zole ya kupatakana kifulu mosi ya mekanga sana bamebutuka na Lubero okuna na zone de santé ya Alimbongo na Nord Kivu banango bakumba bao yakele Kanyere 1 na Kanyere 2 bamebutuka na bibuti zole dikandango yakele dikanda ya mpasi bakele bamputu fiuma ikeleve bavandaka mona pasi wapi mutindu balenda vambisila bana yango kanti bamfumu ya kizunga ya Nord Kivu baundeme kuwa kiadi ya bau pe bamepesa mfiuma na lupi
hopitalu badokotolo ya inti ya République Démocratique du Congo baundeme pasula bao pe yameluta na mutindo mosi ya kufanakana benofetiza baiti banango babutukaka kilumbu ya nana ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kimbevu ya tupe batu ya kukanga sana bameva ambula na inti ya République Démocratique du Congo yakele ya tatu ya ntete ya kuzaka salama na inti ya République Démocratique du Congo mekantina badokotolo ya mindele ya zole badokotolo ya inti ya République Démocratique du Congo kuna mbanza mfumbu Kinshasa pe ya tatu kuna na ndambu ya Goma beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.